چندها جورن وی زیت بناوه زیتا زیتونان لناو بازار دهوکت هنه فروتن لسر پرانیا وان نویسیه کوالیتی وان هره باشه ناو و نشان جدا و بهای جدا جهنه خودی حالیان گلک جور زیتیت که نسی که دا اغلبیت ترکی اجخر خالطانه بخورنه تینب کارینان نعنی نه صافی زیتا زیتون ایجاد مینی دیفه دکاندار میگر دیدینی حموزاوی هشت حموزاوی شش کوالیتی آلا کوالیتی وسط یا باطی سعرتو چونه؟ سعرتو او ترکینو که کتیاسی که دا سعرتو مناسبن 5 لیتر 20000 22 28 تا 18 و حتی هی 14 یا پیچه که نلو نسبت که زیتا زیتونت کنه بو نوف بس صادی زیتون نوه تفروتن هذا نصد صادق نصد صادقني نعم هذا صادق صادو بينجي من السعراوي تقريبا 10000 دينار 8000 ارزان ترین وان 5 لیتر به 15000 دینارانه با هر لیترک نزدیکی 3000 دینارانه بهایوی تا راده که مازن نزدیکی بهای زیتا گلبروجایه ماني جرباندنا ديارت وزيتيفا كي دي بين كي اوليكا دي طام كي دو سير ريكي ديجي كي فحصي تانك شو فحصه هيك فيني سي 4 ريكي تانك شو فحصكي زيتو زيتونش قالك ريكي تانك في شيء فحصكي بزوني كود درس حقيقيه جانا ابو تد بيني برابطر طعمه اسناشين بجمت اهميه يعني حصر كم كوصايا چونكي عندك ماركتين تشيد بيت ارزون تربيت بس وك حقيقي صدق كواليتي زيتا زيتونه بيت نينا يا هي طعمت كان يا هي تشتكي دي ماده دي اضافات كان افيا چونكي نمعقوله تو بيش لتر زيتا زيتونه لت ما زيتون كيلو زيتونه 15000 دينار انا داکو خلق بزانید زیتا زیتونان خمال چوایه هر 4 کیلو زیتونان بکمید بنا لیترکا زیته زیتون خوشی دو بازاری دا کیلو 4000 دیناران و پیهل دایه دو نمونه زیتا زیتونا دسم دانه ده بین تاقیگه بهنده دیار بیتن که جداهیات ناوبرا کوالیتی هر دکاندار چوایه یک نمونه آن جزیتین پارزگاه ها دهو که هاتیه بر همینان و کارگه پارزگاه ها دهو که یک آدیجی وکو چنده ها جورین زیتا زیتون که شوالات در دور و بیانی تیتا هاورده کرن بونا و بازار هرما کردستان و دهو که دا کوپناو زیتا زیتون ها تیتا فروتن یا خمال یا کو بیجم یا کوش بر هما زیتون پارزگاه ها دهو که 1 لیتر 15000 اوا دیتر اوا کنمونه مهینای 5 لیتر توی 15000 دینارانه ما بشکنی نکاته رو تسل سر هر دو جوران کر داکو جداهیات ناوبراوان دا دیار بید بشکنین در کفتن و ها دیار بو زیتا زیتونان یا خمار ریشه تیراتی ها 6.6 بو کود بیت اکسترا ویرجن یا هره باش جور دوی تیراتی ها 0.6 بو کو پام از دهتن یاسین آنکو جبرمایی که زیتونان هاتینه چکرن زدباری هنده زانینا کوالیتی آترشاتین سودبخش دناوا زیتا زیتونان دا دناو برا 75 بونوتو 4 صاده دایه زیتا خمال رجاوه 77 صاده بو اواد بازاران دا تیتا فروتن 114 بو سرباری وی همیجی هر یا تیتا فروتن و بازار پی تیتا کرن بکو مفا یان زیانن وی به نزانین حیدر دوسکی روداو دهوک تورا میدیایی روداو نرینه هجمار که مولاتیان لسر نرخو جور زیتا زیتونان ورگرتیه فروشیارک لسلیمانیه دبیجه جبوی وی کوالیته زیتی زیتونان گرنگه نکن نرخوه لی همولاتیه که خلک دهو که دبیجه نرخ جدانه زیتی کو کوالیته وی بلند بجی گلک بهایه او نکارن بکرن ريني رون والزيت زيتونه زياتر بايق بنرخكيه ديان كواليتي كي والله زياتر بايق با هناكين كواليتي كين والله اللي بري توقر هو بكري استفاده زياتر لك بار مطلب نيغر بار شي خراب كري خراب بوتو بس بو اويكا اشتكى باش بيت هاتشي شني شي بو مالو منال استفاده ليك يا كم شت كواليتي كي ولو يسلا بازار براستي نازنم يعني او انواع الزيتون رون هي براستي نازن تشتي بكاربيني
بەزەوەی یعنی بەلامانەوە مهم بێت جارێ تەندروستی خۆمان مهمترە پێش هەموو شتێکە تەندروستیەکە ئەنجا نرخەکەی بێگومان من بۆ نمونە میوەرە ڕۆنی زەیتونم کڕیوە زەیتی زەیتونم کڕیوە لە مارکێتی شارە سەی سادق پێش هەموو شتێک سەیری کەوالیتەکەیم کردووە چونکە ئەبێ دڵنیابی لە کەوالیتەکەی خواردنی تەندروست شتی تەندروست باشە بیکڕی کێشە لە نرخ نییە ئینسان بەس گرنگی بە کوالێتێکاکە لەبەرەوەی زەیتی زەیتون زۆر باشە ئێستاکە زەیتی زەیتون بەڕاستی هەبێ پێویستە هەموو ماڵێک زەیتی زەیتونی هەبێ لەبەرەوەی ئەمڕۆنەی بایعا بە کەڵک نایەوە کولاستیک وایە أبد أي بيجي والله ساعات ما كولاتي كاتش كولاتي نينا شكو هم يبغى دعايات وإعلان بس وهي جديد نينا كاس ناس حاجات كولاتي بس ساعات نوف كاتشيا ونوفي كاتشي كده مشي أما أوه از خویا مات خیزایی از حساب کارتینم کالاتیانی دیده پاره که باشه بی تو شیب کری تانا کا 5 لیتر تا 30-40 هزار نه شیب کری ظروف ندخوش ما زیت ارزار عالم همی